sad, zdravo ljudi, evo nas u još jednu epizodu Uvi srpski tutorial. Danas ćemo potvrditi bug top. Evo vidite, prosto. Ono što ja sam pisao dvojno, vidite. Imate bug top. Kako god hoćete. Dokle god imaju ljudi. Znači da imam kako ja imam bug. Bug top 1100. Top 1100 mislim. Bug top 1099. Nema veze koji se balanse. Nema veze. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.